Kuboshwe izinsizwa ezimbili zasendaweni yase-Eastern Cape ngecala lokubulala umfowabo. Angiqale ngokubingelela ngikwamukele channel eMaSwiti Media Production. Okubingelelayo umxolisi mfana kadluma phansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Udaba ngezingalo njengamanje luthi amaphoyisa asebophe insizwa ezimbili ezilamanayo ngecala lokubulala umfowabo endaweni yaseMnqanduli e-Eastern Cape. Lezi insizwa ezimbili zisolwa ngokushaya zizibulala umfowabo omdala ezimthole edlwengula umshana wabo oneminyaka ewu-15 ngeSabatha noma ngoMgqibelo ebusuku. Isitumbuke sikamufi sitholakale ngesonto ekuseni sitindelizile engasekho emhlabeni, kanti-ke namhlanje noma kizolo ngoMsombuluko lezi zinsizwa zombili bezivela phambi kwenkantolo yase-Eastern Cape. Okhulumela kamaphoyisa Welile Matyolo echaza ngawakhe uthi-ke labasolwa noma-ke lezi lamani ezimbili bezikade zisola ubhuti wazo omdala oneminyaka ewu-39 ngokudlwengula umshana wabo oneminyaka ewu-15 ubudala. Nabathe uma ngabe-ke beyibuyela-ke ethaveni-ke sekuthe ukurhwalala noma ntambama kwenye-ke amathaveni yasendaweni yangakubo ngale Sabatha noma ngoMgqibelo, hawu bayifica-ke indoda ibhizi-ke idlwengula umshana wabo. Bafike-ke bakhuza umhlolo base-ke bemtitinya-ke ngenduku, bembophe-ke izandla kanye-ke ney'nyawo, bemvalele endlini yakaRawundi. Bamshaya-ke kwaze kwaba-ke uyadlula emhlabeni. Kuyaba-ke ngesonto ekuseni amaphoyisa asethola-ke isidumbu sakhe khona lapho akafele khona. Ngaso-ke leso sikhathi ngabo 8 ekuseni kanje amaphoyisa aseMnqanduli abeke seyithatha-ke lezi nsizwa ayoyivalela-ke esitokisini zombili. Izolo-ke kuMsombuluko zivelile-ke okokuqala enkantolo yangakhona e-Eastern Cape. Nganza kwethu udaba olukanje luyindida, kwanami ngivese ngingazi ukuthi ngingaphawula ngithini ngalo. Mhlampe ngingangcono ukuthi ngizwe ngawe ukuthi-ke wena ngabe ucabangani kuma-comments, usho ukuthi-ke hlampe lezi nsizwa ngabe zenze kahle ngokuthi-ke zimphanishe ngendlela ezimphanishe ngayo umenzi wokubi obesekade enzakalisa ingane. Cabanga wenzakalisa umshana wakhe oneminyaka ewu-15, ngaleso sikhathi yena uneminyaka ewu-39. Lezi nsizwa nje ziphumile ezimatshwaleni zoyijabulisa, sezithi-ke ziyabuya uma ngabe sekuhwalele zifica-ke lo osoba ongaphuzile zimfica kubhizi-ke ubambene-ke nengane yakubo encane. Seyithatha isinqumo-ke zokuthi-ke zifisane zimshaye zimfase zimzwise ubuhlungu lobu yena akabuzwisa-ke le ngane esencane kangaka, kanti-ke uzodlula emhlabeni. Amaphoyisa-ke aseyabafica-ke esebathwesa-ke icala lokubulala. Ngabe inkantolo hlampe izobazwela ibanikeze isigwebo esithambile ngenxa yokuthi-ke bebekade begwema isenzo esibi, noma hlampe-ke inkantolo izovesane ibatshela ukuthi umthetho awuyithatheli ezandleni zakho, okusho ukuthi-ke bona bekumele ukuthi bambuke enze lokhu abakade-ke efuna ukukwenza enganeni azaqede kuze kuba-ke kuyima kufika amaphoyisa ngesikhathi afika ngaso. Cela ukuthi-ke sihlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ngabe ucabangani. Sizama nokulandela udaba sizwe ukuthi-ke inkantolo ilithathe yalibekaphi. Ngiyabonga. Cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi sidibana nakwividiyo elandelayo. Njengoba-ke ngiqeda kizwa nje, cela ukuthi ungiphe umzuzu owodwa vo ngaphambi kokuthi uphume kule video. Lingenile ihlobo abantu bafuna ukuphuma ngaphandle bebahle beswenkile. Nawu umtitilizo noma-ke nayo ipromo engakusiza ukuthi uthenge izinto ngenani eliphansi kakhulu. Awubheke nje izinto zika-1200 wamalandi ungayithenga ngo-300 rand uma ngabe uzolandela-ke le code kulesa sitolo esibizwa ngokuthi-ke uShein. Abanye bathi uShein, abanye bathi-ke uShein, isitolo-ke sa-online. Uma ufika-ke laphana uthi uma usuyishaye zonke into zakho oy'funayo zaze zaba-ke lelo 1000 olifunayo, uzothi uma ngabe usuyoyikhokhela-ke bese-ke ufaka le yakho. Nansi-ke laphana ibhalwe ngama-capital letters njengoba ibona, ibhalwe ukuthi SKRF9. Laphana-ke uma ngabe usuyokhokha ufike ubhale ukuthi SKRF9 noma uhambe uyobuka-ke ipage la ku-Facebook leli elibhalwe njengoba ubona la phezulu I am Siphokazi Godide. Ufike-ke hlampe ucommente noma ku-message yena umbuze kahle ngalama-code, uzokuchazela kahle ubone ukuthi-ke ungaseva kangakanani. Nganza kwethu lento kaShein noTemu ziphephe kakhulu, anisifundiseni ukuthenga online nisave, niyeke uku-exhaust-wa noma-ke uku-exploit-wa yilama shops esithenga kuwona njengamanje esijwayele ukuthenga kuwona uma ngabe siziyela thina ey'tolo. Awubheke nje njengalona ubekade ethenga izinto zika-900 nangaphezulu wagcina ekhokhe isamba sika-306 rand. Nakhona bakulethela mahhala, kudinga nokuthi uzokhokhe imali ye-delivery, bakulethela mahhala. Nangomunye futhi uthenga izinto zika-700 ngaphezulu kodwa ukhokhe nje u-270 kuphela. Ngenxa yayo nje
le khodi oqeda kuyibona njengamanje. Uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthenga izimpahla zokugqoka noma ngabe yini ekhona lapha kashini njengoba-ke sibheke kumaholidi, noma mhlawumbe ufuna ukuthengela iy'ngane zakho ukuthi y'jabule nazo, kodwa manje inani ibhajethi incane kakhulu, sebenzisa le khona ukuntshela ukuthi wena ungayeka leli thuba lokuthi uthole izinto ezingaphezu ka-R1,000 ngo-R300 nje kuphela. Hhayi ngane zakwethu, igama lekhodi SKRF9. Ngiyabonga.